činjenica i to želim da kažem ovde u Domu vojske, da ni NATO nije pobedio vojsku Jugoslavije. U odnosu na ove teze, knjiga našeg uvaženog autora Mileta Bjelajca govori drugačije i zbog toga ja svesrdno preporučujem vaše pažnji i želim da bude čitana i čitana. Hvala. Hvala gospodine Štrbac. O knjizi Diplomatija i vojska govorit će vam i profesor dr. Predrag Simić, također recenzent, politikolog, fizik, političke istorije i diplomata, dugogodišnji direktor Instituta za međunarodnu politiku i ekonomiju u Beogradu, profesor na Fakultetu političkih nauka u Beogradu. Profesor Simić je svedok pregovora u Rambujeu 1999. Pisac knjiga Put u Rambuje i Tito i NATO. Bio je savjetnik predsjednika Savezne Republike Jugoslavije za spoljnu politiku i ambasador Savezne Republike Jugoslavije i Srbije u Parizu. Izvolite, gospodine Simić. Hvala vam lepo. Dame i gospodo, zaista je veliko zadovoljstvo u ovom istorijskom zdanju govoriti o knjizi koja na neki način povezuje istoriju i sadašnjost, koja povezuje istoriju više različitih država na ovom prostoru od početka do samog kraja 20. veka. Ono što želim na početku da kažem jeste da je istorija egzaktna nauka, istorijske činjenice se ne menjaju, ali čitanje istorije svake generacije je osobeno. Čitanje istorije je bilo osobeno i u vreme nacionalnog ustrojstva Srbije, kada smo imali jednu romantičnu istoriju, i u vreme Kraljevine Jugoslavije, kada smo imali jedan osjećaj trijumfa koji je poticao iz epopeje Prvog svjetskog rata, i u vreme druge Jugoslavije, kada je takođe istorija osjetljavala one delove, one aspekte prošlosti koji su politički bili relevantni. Danas imamo jedno novo vreme i mislim da je za nas pitanje našeg čitanja istorije vrlo ozbiljno. Ozbiljno iz razloga koji su i Dejana Čurga i ambasador Štrbac već naveli, ja ću se možda i u nečemu ponoviti ono što su rekli, ali za mene kao profesora, kao prosvetnog radnika, koji pritom ima zadatak da se u svojim predavanjima i bavi događajima iz istorije i interpretira, mislim da je jako važno pitanje na koji način mi danas čitamo istoriju. Znači, kako vidimo svoju prošlost i na koji način ta naša prošlost može da nam bude putokaz za današnje vreme i za vreme kome idemo. I zbog toga mislim da je možda naša savremena srpska historiografija, pogotovo ova generacija tako malo dublje mladosti, da je kaže u svih godinama kada je autor Bjelajac, čini mi se da je veoma posvećena upravo istraživanju tog viđenja naše istorije, ne samo znači otkrivanju onog dela naše istorije koji je bio pokriven slojevima ideologije države u kojoj smo tako do kraja 20. godina živjeli, nego i jednog dužeg istorijskog sleda u kome je naša istorija bila istorija Jugoslavije i pre toga. Znači, mislim da je prvi značajan doprinos ove knjige i autora Bjelajca, ne samo ovoj knjizi, dugo se znamo i dugo sarađujemo, upravo u tome što pokušava da baci jedan neideologiziran pogled iz današnjeg ugla, iz današnjeg vremena u našu noviju i nešto dalje prošlost. I upravo iz tog ugla otkrivamo nešto što mi se čini da će svaki čitalac ove knjige primetiti, meni se činilo da je to dosta značajno, da zapravo i te ideološke razlike nisu mogle da sasvim sakriju činjenicu da su se, na primjer, i prva i druga jugoslavijska država potpuno na sličan način borile sa sličnim problemima. Pomenuta je na primjer, Riječka kriza, Rapalski sporazumi, uloga koji je Rapalo imao na nacionalne pokrete u Hrvatskoj i Sloveniji, uverenje i jedan mit koji je nastao u Hrvatskoj i nešto možda manje u
slovenačkoj historiografiji, da je upravo u Rapalu Kraljeva Jugoslavija i Karađorđević su izdali tako nacionalni pokret. Na neki način ta činjenica izgovorena ili ne utjecala je na sudbinu drugu Jugoslaviju, da se pozitivno, ona je počela sa gotovo sličnim, ne kažem identičnim problemom kršćanske krize, na kome je novi vlada Jugoslavije pokazao da je naučio iskustvo Rapala, možda su i neki njegovi bliski saradnici, možda najbliži saradnici kada je njemu to bi pomogli, mi koji smo se nekada čitali i razvoj slovenačkog nacionalnog prašanja, kada je znamo za to. Ali, na primjer, iz tog svetla danas kršćansku krizu vidimo kao nešto sasvim drugo od onoga što je ona to bila, kao zapravo način nove vlasti i novih vladara Jugoslavije da kontrolišu te nacionalne pokrete koji su već u procesu rata pokazali svoj destruktivni potencijal. Vidimo takođe da se prvom i drugom Jugoslavijom zapravo i nije toliko različito vladalo, bez obzira na razlike u ideologiji, klasnom sastavu i tako dalje. Posmatrajući njenu istoriju iz ugla diplomatske istorije, vojne istorije na koji autor ove knjige to čini, zapravo vidjet ćemo da su i prvo i drugom Jugoslavijom vladali ljudi koji su imeli iskustvo i vojnika i iskustvo diplomate. Vidimo da zapravo Tito i Aleksandar Karađorđević nisu bili baš tako različiti vladari kao što na prvi pogled izgledaju. Da se prva Jugoslavija, evo sam već uzeo primer riječke krize i grečnog sukoba sa Italijom i kršćanskog Drugog svjetskog rata, tu gotovo možete da vidite jedan potpuni kontinuitet i prilog iskustva jednog na drugo pitanje. Ono što autor nastoji da nam prenese, to je ta vrlo važna veza između vojske i diplomatije, odnosno vojne sile i diplomatskog kapaciteta jedne države, kapaciteta da se utiče, da se postigne cilj, da se ostvari nacionalni interes. Jedan od pomoću najvećih američkih predsjednika, Woodrow Wilson, dobri diplomat je gotovo tako i opisao, rekao je da je dobar da je diplomat, onaj koji govori tiho i nosi veliki štap. Primjećeno što je štap da duži, diplomata može govori tiše i da bude efikasniji u ispunjavanju. Nekada su zvali diplomatija topovnjača, danas je tako diplomatija nosača aviona ili sličnoga, ali u svakom slučaju mislim da kroz ovu seriju, čini se 8 slučajeva koje dr. Bjelajac poučava, iz gotovo svih njih proističe taj zaključak da postoji ta neposredna korelacija vojne spremnosti, vojne sile i rezultata koje su države, počevši od Kraljevine Srbije, Prve i Druge Jugoslavije postizale ili nisu postizale u ostvarivanju svojih ciljeva, svojih nacionalnih interesa. I mislim da je na taj način ova knjiga dala jedan doprinos nečemu što ja bar držim da je to značajno. Ja nisam profesionalni istoričar, ja sam politikolog, bavim se savremenošću, ali po prirodi stvari ta savremenost je proizvod, znači, i akumulirane prošlosti. Drugim rečima, mislim da ova metodologija Bjelajca pokazuje da zapravo u poučavanju tih procesa dugog trajanja na novim prostorima postoje određene komponente koje nisu gubile na značaju, koje se provlače kroz sve epohe i sve države i sve ideologije koje su na ovim prostorima i vratno drugim. I da, u suštini, čak i u današnjem svetu, bez obzira na današnje ideološke premise, nekada se je bilo obojeno crveno, danas se pada u glavu, ali u svakom slučaju postoje nekakve konstante, kao što je nacionalni interes, postoje sredstva kojima države taj nacionalni interes ostvaruju i u svakom slučaju na spoljnopolitičko delovanje države vojska i diplomatija su dvije polovine iste celine. O Rouzeri se rekao da je rat nastavak politike drugim sredstvima, danas ne možemo da dopunimo da kažemo da je politika nastavak rata drugim sredstvima. Druga stvar koju mislim da je važno reći, jeste upravo ovo što je kolega Štrbac naveo. Naime, rat koji je neposredno iza nas se u velikoj meri vodio i u medijima, vodio se u toj virtualnoj realnosti, interpretacije istorije. Oni koji su bili gospodari sadašnjosti, hteli su da oblikuju istoriju prema svojim potrebama.
To su hteli i oni koji su slavi države na ovom prostoru i koji su prosto sve države želeli da stvore i svoju istoriju, da je projektuju, ništa nije lepše nego stvarati istoriju, odnosno projektovati svoje političke ciljeve u prošlosti i iz njih izvlačiti onda povratno neku argumentaciju za aktuelno stanje stvari. Ali mi smo u mnogo čemu i bili predmet upravo te revizionističke istorije. Najprej je to počelo sa ovim o čemu su već kolege govorili i o čemu dr. Bjelajac sa svojim iskustvom, sa poznavanjem novih zapadnih delova bivše Jugoslavije govori, a to je znači pokušaj da se ta revizionistička istorijom dve sukcesivne Jugoslavije predstave kao neka vrsta srpske imperijalne tvorevine, da se praktično ujedinjenje 18. godine predstavi kao neka vrsta kolonijalne ekspanzije, a ne kao proizvod okolnosti koji je jednostavno omogućio upravo i tim narodima i granice koje su dobili ili opstanak. U krajnjoj liniji postavio bih, često sam to činio u ovakvom debata, da Jugoslavija nije stvorena u 1918. godine, kako bi izgledale granice pojedinih jugoslovenskih naroda. Da li bi izgledale onako kako izgledaju danas, ili bi izgledale onako kako su izgledale recimo između 6. aprila 1941. i, na primjer, maja 1945. godine. Prvo, odsustvo jasnog odgovora sa ovih prostora na domaću historiografiju do 90. godine je mnogo čemu to otvorio. Drugo, što bi se želeo da naglasim, dr. Bjelajac pokazuje i veću ambiciju ovdje da polemiše ne samo sa tom pseudo-istorijom ili instant istorijom koja je bila podloga instant politike koja je dolazila sa bivših jugoslovenskih prostora. Mislim da on, bar u jednom slučaju koji nam je bio prvo zanimljiv zajednički jednog francuskog vojnog istoričara Rivla Žignjona, njegovog doktorata, i prisvituje jednu tezu s kojom sam se ja i kao diplomat u Francuskoj i tekako suočio, koja se u Francuskoj svodi na posljednje pitanja, ili Francuska u svojoj prošlosti na ovih prostorima izabrala pogrešnog saveznika koji je sputao njenu diplomatsku akciju u međuratnom periodu, doveo sukob sa jednim prirodnim saveznikom Italijom i na neki način završio u onda je učeo završio u svjetskom ratu. Pseudo-istorija ili instant istorija tokom 90. godina je bila jako razvijena i ona ostala slučajna. Jedna od prvih zapaženih dela te pseudo ili instant istorije koja je trebala da obrazloži ono što će slediti bila je čudna knjiga Balkanski duhovi Roberta Kaplana, koja je, naročito u svom uvodu, mislim da su jednom čitali, objašnjavala da su posla zla ovog sveta nastali došli sa Balkana, uključujući terorizam i radikalizam i fašizam i tako dalje, ali će svoj vrhunac i najveće efekte dostići upravo u delima Noela Malcolma, najprej kratkoj istoriji Bosne, a zatim i u dosta objavnoj kratkoj istoriji Kosova, koja je napisana i objavljena neposredno uoči bombardovanja 1999. godine, upravo sa ciljem da legitimitet takvoj akciji, objašnjavajući istoriju iz ugla potrebe koja je u tom trenutku bila odlučena na političkom nivou. I mislim da ni na tu historiografiju sa ovog prostora nije bilo adekvatno. Bilo je tu pokušaja, bilo je i skupo u akademiji, što mislim da je sam nego tesis sa svojim kolegama je dosta ozbiljno pokušavao da se u tome učini, ali čini mi se da tek sa ovom najnovijom talasem, znači domaći historiografija,